namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hi ta hi khela leho sungula Mr Post loyi hi nga ta hi khe n'wi linka vhele na manyangatsi. Even then from there ta hi khe hi ya ka Dr Sithole lava hi nga ta hi khe hi va linka na Benny Mayengani the president emdeni amakumu ta hetela hi kokwani Chauke mani na Msawu vhele yeah, so kazungula of course ra the 31 ta August no hlamala hi post ya manyangatsi yi nga ku trend and strong as we speak sweswi na 1100 likes already yi na 5 hours so if you vona manyangatsi vhele afika tsala this post avekela Mr Post as you can see kwalano a ku xilo lexi a hi ntlambi avekela na this image out of all the images avekela leyi Mr Post a hlekisa ku nyana la I'm not sure hamba yilo kwata usungo Mr Post or kanjani kwalano so obviously post leyi na rinyajo swinene ehenhleni ka usungo Mr Post loko vhele i artist ntango la swi bringa so many questions ku manyangatsi kahle intention ya yena ku nga ku ri maybe la ku tlhaya before kambe na ku fana lembe ra kan'we because tshame dong fire la usungo Mr Post ni vona video clip vhele yi nga vekeliwa la ndzeni la tshame dong fire la when check out that video clip ni fike ni ri ka all comments yi bohiwa yi huma ni vone video clip yin'wana yi vekeriweni la okay is this one yeah fonelweni man fonele sesi un'wani i le ku rileni sesi loyi wa rila man wa rila sesi loyi swinene man u ri nongo mali ya manyangatsi ku na probleme ni yimbelela hambi i ri sesi wa yena he madoda ngoma yin'wana na yin'wana ku tirhisiwa mavito or vito ra tiko or vito ra swin'wana or swivongo ku na xifantana xivongo Nsuku Baloyi na xo xi ri ni yimbelela hi xona hambi xi huma Gumbana hambi ka xihoxo xa mina a swi tiku i Gumbani or hi le ka Mulamula or kumbe xani u fika ni kotla nsanyana swo karhi na Tryfina u tshike philisi va Tryfina va tele na le ka Ngove ku na Tryfina hamba ni yo yimbelela hi tiko ra ka Ngove i kona Tryfina and swi endla ku ri na le ka manyangatsi ka Ngove because manyangatsi xivongo ne mi nga twi ku vava vo sesi a ni yimbeleli hi sesi wa n'wina as we can yeah so I'm thinking manyangatsi intention yena kwa ku ri yini ku mhaka liya yena loko a za before la yi ve yi kulukumba swinene yi affect na feni na yena I even remember na yena xi n'wi affected to an extent yo a kombisa ku na le tikweni va nga ha chayisi risimu leri I think na van'wana va kha va n'wi lwela ku risimu leri ri nga chayisiwi na le tikweni hala ka vo yana mhaka leyi so loko manyangatsi a ri un'wana ku lela ntisa fika a nga bifi hosingo Mr Post vhele i artist i ntlambi kahle i yini artist kasi because a simple definition yi ri in music an artist is an individual who creates performs and experiences themselves through music, encompassing a wide range of activities from composing, instrument playing to lyric writing and production. So, also always supposed and no producer that produce, so artist, or producer, no composer, very composer. So, you see, so aredzi manyangadzi mi ti vona mi nga famba mi biwa man hikuva swi tikomba mina ku se intention yi ku se ti-album ta huma maybe la ku tlhaveriwa hi side ra hala vo Benny Mayengani aredzi then from there vhele i tlha posta another post ni ri na ha hetisa ku edito lomu fika ni cheka loyi i fika tsala ku se leyi i ntlambi vekela hosingo Mr Post hey phela loko ni hlaya statement lexi ni twa xi na two meaning ni twi na ku it's as if like it's a question first of all loko a vutisa ku se leyi i ntlambi like i ntlambi na then xa number two it's more like se leyi i ntlambi it's more like statement xa number two u va ku swi vuleni ku leyi i ntlambi so a hi tweneni se leyi i ntlambi
se leyi i ntlambi ni twi loko ni xi languta hi sayiti ra mina is basically asking a question ku leyi i ntlambi na hi leswi ni swi twisisaka xona unfortunately a nga vekanga question mark and stuff like that so ni twi loko a wa ha ri ku deleni ni kha ni swi langutisa hi sayiti ra mina of course some might disagree hi ku vhele ku na ti-statement timbirhi ku hi post leyi and stuff like that and then hi tlhela ka previous matter vhele mi nga mi swoni hi coverini ya i post leyi nga tsala libele mayingana of course leyi ni twa ku yeah there was a slight error mara ni ve ni yi khata ka previous video laha of course a nga tsala ka gaza ku hava tintlambi ko va mintirho ku hava of course laha vhele a ri ku gegeni kumbe ku hava artist ka gaza leswi obvious ni nga swi va against swona ko mintirho ku hava so of course no swo a ku ri nge voni ku swi valid mara mhaka leyi so Dr Stall yi ve yi hlamula na vhele ku ni vona yi together the post here yeah as you can see if you come so hi ma-7 na n'wina mu wela kona loro a yi vuyisana the beef back to the sender wara mhaka leyi otherwise I'm not sure if mranga phanda yi respondini yi respondi yi ku as you can see kwala so hey guys a na ku sound such as a broken record ma swi tiva ku a ni ta vula yini sweswiwa hi mhaka ya Dr Stall hi ti-actions ta wena vhele mara ho hi vula kunene a yi chuwanga that's it a yi chuwanga swi yi kombisa na yena ku no hi beni ma yi nga ri artist ku ya hi yona i timhaka to na hi affecte hi mintirho hi leswi hi vulaka swona so hayi areds guys hi sweswo mhaka hela na ku ze ni westa ngopfu nkarhi ne and then vhele khe heta hi kokwani ncauka hi n'wami swi to ku hetelela misawula so vhele a yi ri hotele kha yi dya swinambunambu loko yi fika yi endla this live so video ni ta yi inveta ni leswi yi nga ta yi endlisa swona yi ta yi kombetelo yona straight like na ku hi kota ku ti vona ku ti-sign la ku na madyele ya kona lani tani yi endle as if a yi teka hi munhu ni nga yi endla as a selfie ne okay ku vanjalo va tsemile lexi mukwana mba mi khomise ku mi tshame so mi khome njhani mi khome so ni dyondziseni ka ta mina mi khome so va khomisa swona ni dyondziseni n'we mi tshame so swi vula ku lexiwa xiharhi ni khoma so wani ni khoma so mukwana u ya ka right ni khoma so swi ri ndla so loko mi endla hi right ke left ni nga disa ku yini nga ta hamba ni ri timba loko hala hi vona ku munhu a nga ti tsemi hala ni ta ti tsema nomo na munhu na tete se ndlela lexiwani manya so loko yi ndlewu nyana vumesile beni nyana so hensi ni ze ni yi tisa video a ni tala ku ni yi tisa loko yi ri ku dyeni but la yi ti endle nyana vumesile beni nyana so man okay let's continue left mi ndya hi right se ni fane ndya hi left se ni xihunduluxa so se ni kala xiwani xi manya so loko mara va khale ve ri nga tsemeleli swakudya hinkwayo swi ta hi vavisa why sweswiwa se hi cinca xikhale mona ivi ni tsema loko ni heta ku tsema se ni ku enso mara loko no hupa hi ku xi lexi foroko ni ti giva hi ku ni tolovele ku dya hi right ku endleka me ni tolovele ku dya hi right hayi ko ni ta ni kha ni tla xihoxo me lexi naveka lexi hayi a yi fike ku fika vanhu wo za kokwa njhani mani tweli va na vusiwana no ti twela vusiwana hi ku le ku ni karhateni sweswiwa va na mina va ta va swi tiva leyi guys leswi no zama leswi ende va khale vete hi nga pfukiti va ta ni tsakisa hi lava nga ni langusa lava nga le va twa ingaku a ni va swi tekisile mavona veka futhi loko xilo man'wini a nga xi tolovelanga ni i fane a swi twisisa ku tirha right hopefully video ni tanihi cince yi va kahle yi langutisa yo straight we mi hlekaku na swi tiva ku a miti na fork and
knife a mi swi tivi mo kona hleka hayi ntsena na mina ni wela ko ka valava ende misisi ni wela kona manzi ni chava nchumu ni khomi voko hikokwani dyambu a ndzi ni fika ni na ku tifostela mina leyi ni fika ni khoma hi voko exactly so that's the difference ka hina u nga vo master tio hi nga swi koteki swi swa tiforoko hi dya hi voko straight wenda hambi hi le ka sipe or ka yani nandosi dya hi voko i manga ta ni jaja that's it tshami dya vuswa mari ki tsemelela hi ku mi hlamba mavoko n'wina u kuma na mun'wa la ibrimini sungula ku tlhokonyeta voko mina ni twa hi leswi fork and knife no tsemelela u ta swakudya swa ku tsemelela swi nandzika va khale swi lavo hi putisa va ku mi nga tlhaveteli swakudya hi mukwana ene swi tsemelelaka ku nandzika njhani a yi hlahlekeli ena laha swo tsanyukatsanyuka swi ni endlekela tola swi endli nga ri mazingenini okay I think say right video ku nga za ku ni baza ku sleep swin'wana tsaka no susa ze hayi leswo guys swa ku hetanya ni misawu why fike hi va serious ngopfu i Sunday man leswo loko ri amukeza sika banda kumela mtleka subscribe